Pepe muri introduction nziza ukoze yarabizi ko ubutunzi bukomeye Arsenal ifite kurusha izindi kipe ku mugabane w'Uburayi ubu ngubu nicyo bita squad nini yagutse y'abakinnyi beza. Yego Nujya no muri post match press conference umutoza wa Bayern ubwe yabyivugiye Vincent Kompany yavuze ngo twari tubizi ko niza gusimbuza iza kutugora manza munyemerere tumanze turebera remplacement zayo niba mpamvu biza kutwemerera kumva icyo gitekerezo. Arsenal yatangiye gusimbuza ku munota wa 38 igihe umusore witwa kuri line-up abantu bamenye bari babanjemo none n'abasimbuye ntacyo bitwaye. ngo abakinnyi ba Arsenal yabanje mu kibuga kuri uyu mugoroba mu izamu harimo David Raya, William Saliba ndetse na Christian Mosquera bari mu mutima wa defense. Lewis Skelly Mailis yarari kuri gatatu, hanyuma Julian Timber ari kuri kabiri. Hagati mu kibuga hari abakinnyi batatu bari barimo Martin Zubimendi, Declan Rice ndetse no bita Eberechi Eze yakinaga none hasa nk'uyengetse ku ruhande, ntabwo yakinaga nka nimero 10 bisanzwe. Bukayo Saka yacaga iruhande rw'iburyo, Alejandro Trossard aca ku ruhande rw'ibumoso, hanyuma batakisha uwo bita Mikel Merino. Ikipe ya Bayern mwizamu harimo Emmanuel Neuer, Dayot Upamecano na Jonathan Tah niwe wakinaga mutima defense. Konrad Laimer yarari kuri kabiri, hanyuma Josip Stanisic yambaye nimero 44 yari kuri gatatu. Alexander Pavlovic yari hagati mu kibuga ari kumwe na Joshua Kimmich, we yari yakinnye 4-2-3-1. Serge Gnabry, Lennart Karl agasore kakiri gato kagahanga cyane na Michael Olise bari batatu bakinaga mu bitugu bya Harry Kane. Hanyuma mu gusimbuza rero Arsenal yagize ikibazo cy'imvune ku munota 38 imvune ya Trossard izana Noni Madueke. Uwo ni umukinnyi amakipe menshi mu Bwongereza amufite yababanzamo cyane rwose. Iyi solution ya mbere Watch Manchester yabari imbere cyane. Saka match yamugoye ku munota 68 yamukuyemo azana Martinelli. Reka manze mere hano kuri aba bakinnyi babiri kwizigira aho ngaho rero abakinnyi babiri basimbuye bo ku mpande Martinelli ndetse na Madueke basimbuye abandi babiri bo ku mpande Trossard ndetse na Saka. Abo babiri basimbuye batsinze ibitego byatanze intsinzi. Abo babiri basimbuye ku munota 69 Madueke yatsinze igitego kuri pasi ya Calafiori, ku munota 77 Martinelli yatsinze igitego kuri pasi ya Eze. Wakongeyeho sabu ya Calafiori watanze yo assist ngo nacyo kizamo igitekerezo cy'umugana. Ku munota 68 Calafiori yasimbuye Lewis Skelly wari umaze kuvuga. Ku munota 69 amaze mu munota umwe mu kibuga ahita atanga iyo assist yavuyemo igitego. Yego turi kujyana noneho Martinelli passe y'igitego yatsinze yahawe na Eze. Eze niba wabibonye yasimbuwe ku munota wa 80 na kapiteni Martin Odegaard. Mu yandi magambo igenda rya Odegaard wavunitse wari kapiteni wabanzagamo uwamusimbuye ari we Eze yatanze assist muri match, bivuga ngo nta cyuho na Arsenal yari ifite cya kapiteni Odegaard. Noneho yagarutse ubu abantu ari kwibaza ngo Eze arajyamo cyangwa Odegaard arakina. Bivuga ngo Arteta afite ikibazo cyo kuribwa n'umutwe ariko mu buryo buri positive. Babyita ku batoza ngo ni headache ariko iri positive yo kuba ufite kwizigira. Ni nko kubona ufite ibintu byiza byose, ufite imodoka zawe ziparitse hariya eshanu nziza, ufite Lamborghini, ufite Volkswagen, ufite za Rolls-Royce. Ukibaza mu gitondo ukabyuka kwizigira ati mana yanjye se noneho ndagenda mu y'umukara se, ndagenda muri ise y'umweru, ndagenda muri iriya y'ikigina, ndagenda mu yi. Donc ni ikintu kigusaba gutekereza ariko atari ukuhangayitse, ari uko ufite options. Icyo nicyo kiri muri Arsenal cyambere. Squad nini ni ikintu kigiye guherekeza Arsenal, squad ikomeye. Donc ishyiramo umukinnyi umusimbuye akaza ari mwiza kumurusha. Nakumenyesha ko ejo bundi twabaze mu rugo rw'imikino abakinnyi 25 muri Arsenal beza. Twakoze equipe ebyiri 11 abanzamo 11 abasimbura, dukora n'abakinnyi batatu abasagutse batabonetse muri 11 abanzamo kandi ku rwego rwo hejuru. Ariko uguze mu basagutse batatu kandi dufitemo Ethan Nwaneri, kandi dufitemo Gabriel Jesus, kandi dufitemo umusore witwa Doman. Abo nabo n'abakinnyi bakina mu zindi equipe bagakina. Iyo ni ingingo ya mbere. Squad depth. Kandi beza.
iyi kipe ifite ikintu cyitwa defensive discipline itabaho. iyi kipe ya Arsenal yacecekesheje umuntu yitwa Harry Edward Kane, mbona abaye quiet. Kane aragenda aratuza arasinzira burundu. mwabagabo ibaza ikipe yasohotse mu kibuga yasohotse mu kibuga nta shot on target. ibaza ikipe nka Bayern ariko no bwa mbere bibaye ko ari Kane yasohoka mu kibuga akina na Arsenal agasohoka nta shot ayiteye mu izamu, kandi abafite umujinya nk'umuntu akennye muri Tottenham cyane utagira ngo buriya akina nayo ayoroheye, ariko kugira ngo ubone ko biri seriye cyane. Tekereza ko Arsenal rebe defensive discipline yayo ibera ukuntu ikomeye. Wagira se ngo Arsenal yarushije Bayern possession? No. Possession Bayern yagize 60, Arsenal igira 40. Icyo bita naho Arsenal yigiriye 28 ndifite 7 kuri live. Babona match biri kugenda. Ariko zikina Arsenal yakoze ibere abati Bayern iraza kubishaka kugumana umupira, ubwo ni igitekerezo kimwe bambajije dutangira, ishake kuzidusanga mu kibuga cyacu. Twebwe twizeye uburyo dukora setup y'abakinnyi bacu bane b'inyuma, uburyo abawinga bacu basubira inyuma bakaza gufasha abo ku mpande, ndetse na mediane yacu turayizeye ifite abasore barimo imbaraga, Zubimendi, Merino, Zubimendi na Declan na Eze. Hanyuma Merino ukina ku 9 n'ubundi adropinga dipa akagarukamo hagati turamubona. Nawe arabafasha cyane na taye n'imbaraga ze. Nawe akagaruka akabiyungaho. Arsenal nta muntu ibifite ivuga ngo uraguma imbere. Iyo uje ko yataka bose uko ari 10 nta numwe rekera imbere, basubira mu kibuga cyabo bakaza kugutegereza. Iyo bayifashe rero uburyo bayisohora abakinnyi babo uburyo bihuta, yaba Abukayo yaba Martinelli yaba Mamadou Eke usimbuye n'ubanzamo ntumenye ikigukubise. Ikina Arsenal cyonyine yicishaga Bayern yazamukaga bakayaka umupira bakawudekara mu mpande bagahita bawushindura, babakinnyi birukiye ku ruhande rw'iburyo niba batanze umoso kwa Carafiori ari ugiye gutara cross, iruhande rw'iburyo hazi kiguri cy'abakinnyi nka 6 bakijugunya muri box. Iyo ahinduye baro defense ya Bayern buri ufata no wireka, Arsenal igahita gukubita. Urebe n'ikindi gitego Arsenal yatsinze kigaruka nanone mu ryo Arsenal yamaze gusetinga. Urako kana uvuze ko gushatinga down Bayern hano hari imibare bigaragaza neza cyane. Uvuga ngo Bayern mu mikino yose ari maze gukina muri iyi sezo byibura yagerageje gutsira ibitego 2 mu izamu ry'ikipe bahanganye. Kugeza bageze kuri Arsenal batabashe kwinjiza igitego. Binjije kimwe. Binjije igitego kimwe. Nuvuga ngo ntabwo babashe kugeza kuri wa muhigo wabo wo gukora ibitego 2 muri buri match. Urakoze cyane. Byapfuye kuri Arsenal. Bose bakinnye muri iyi sezo. Byibura batsindaga 2 kuzamura guhera kuri 2 nibyo byabaga ari bike kugeza bageze kuri Arsenal. Uvuga ngo n'ubwa mbere bibaye muri izo ko bakora icyo bita touches, gukora ku mipira 13 yonyine muri box ya adversaire, 13 yonyine ahandi babaga ari muri 30-40. Bivuga ngo Arsenal irakore kugakiniramo hagati ariko ntikwemerera kwinjira defense yayo. Ariko bivamo za shot on target 2 za Bayern zonyine, imwe mu gice kimwe cya mbere indi mu gice cya kabiri. Yego Harry Kane hano bibazaga kuki Harry Kane ari kugongana n'abamediateri be buri munota. Reka nsoza aka kantu yitukomerezaho kugira ngo winjire muri Bayern uganire match neza. Akandi kantu kubereka Arsenal ari serie kwizigira. Wari ko Arsenal amaze gutsinda igitego kimwe mu Champions League. Naba yari kimwe pe. Uko mbere y'iyi match yari imaze match nyitinjizwa iri jone bwo yinjijwe igitego cya mbere mu Champions League. Bimaze gutsinda 12. Nabonye nanone mu mikino 10 muri group phase. Arsenal yinjijwe cyonyine ikingiki. Serie yari yavuze ijambo rikomeye. Yatsinze match 10 mu 10. Serie yari yavuze ngo sinatekerezaga ko kuri opponent mwiza cyane baraye nka Bayern Arsenal yakwitwara gutya. Yavuze ngo narinzi ko dushobora gutsinda ariko sinarinzi ko dushobora gutsinda neza gutya dukonvenye ku equipe ikomeye nka Bayern. Twayicecekesheje twayirushije kuyisatira kuko icyo abantu bita possession ntago ariyo foot. Dore dusoze gutya nepo uhita winjiramo. Niba Arsenal ifite possession ya 40 ariko yateye amashoti 13 kwizigira, harimo 8 ajya mu izamu rya Bayern. Hanyuma itera corner 6. Bivuga ngo impande zayo zabaga ziri guhaga Bayern buri kanya. Mu gihe Bayern yagize umupira kuri possession ya 60%, yateye amashoti 8, 2 niyo yaganaga mu izamu gusa. Bivuga ko bari bayimye izamu iteramo kona imwe. Uziyo Bayern iteye kona imwe ikintu yabihoze Iberi mu mikino ya Bayern.
iyo ushoboye guhagarika wing cyangwa impande za Bayern uba wahayisha. Ubundi Bayern ukuntu ikina ikintu cyo bita football crossare y'Abadage n'igitego yatsinze umupira Kimmich yawuhinduriye ku ruhande yatanze passe ndende ku ruhande hanyuma Olisa yigarura muri box umusore yitwa Karira itatsinda Gnabry bivuga ngo niko Bayern ikina ikura baro hagati ikayijugunya mu mpande igarura muri box bagutsinda. Urumva impande zariho abasore nka Serge Gnabry, zariho Olise, zariho Stanisic na Reima ku ruhande nizo ziba zikora kandi zifite abazigaburira beza barimo umusore nka Joshua Kimmich bazishatinze down. Match irangira Bayern iteye amashuti abiri yonyine harimo rimwe ry'igitego n'irindi bateye mu gice cya kabiri tavuyemo igitego. Match irangira n'utuntu dutatu rero navuze. Arsenal ifite ikitwa squad nziza cyane kandi ikagira ikintu cyitwa defensive discipline yo ku rwego rwo hejuru, ikagira ikindi kintu gikomeye cya solution itsindamo ibitego bitandukanye kuko n'igitego cya mbere batsinze umuzamu nka niwe rureshya kuri cyari cy'umutwe. Ijambo ryo gutsindisha umutwe muri Arsenal rivuzwe rimwe, bivuga ngo ibintu byayo no gutsinda birubakitse. Ishobora kugutsinda muri modo yubatse usanzwe uyizi kwikora ikagaruka ikayikoresha n'ubundi bigakora. Ejo bundi batsinda Tottenham 4 Robert yaravuze ati nababajwe nuko nta gitego cy'umutwe twayitsinze, ati nta gitego cya set piece twayitsinze. So nicyo uvuga uburyo bwa versatility mu gutsinda ibitego yaba ku kirenge yaba muri set piece hose bari tayari. Ikipe ya Arsenal ni nziza rero, icyo uri bumfashe ni iki ngiki. Arsenal nyine igeze muri phase abantu bose barimo baravuga bati ni igihe cyo kwikonfirma ko ari ikipe nziza. Yabigaragaje kuva kuri Tottenham gahita kwita Bayern ukaba urimo urategura match ya Chelsea. Abantu barimo baravuga bati none igihe cyo kuvuga ngo Mikel Arteta yamaze kujya muri graduation y'abatoza beza cyageze. Urakoze cyane kwizige kuri icyo kibazo, nibyo cyazaba cyuzuye kugisubiza neza. Buriya Arteta dutangiye kumubarira muri graduation ariko yatwaye ibikombe kuko na kimwe mu byategerejweho ni icyo kintu cyitwa igikombe. Ni ndacyandire Berta ategereje ko turavuga Arsenal yasufuraga kubera swad nini kandi ifite karite nziza. Icyo cyari ikibazo ariko Arteta bakimukoreyeho. Rigana bivuze neza ushaka gupanga ekipe abiri ugasiga n'abasimbura batatu cyane, ariko mu buryo bwo gutoza ekipe ye navuga ko ari uburyo agenda graduatinga Mikel Arteta. Reka nubakire aka kantu ku yandi magambo ya kampani. Kampani yavuze ngo bibeshye ko uko barangije igice cya mbere badomina yego ari nako bari bugaruke mu gice cyane. I like it. Noneho uwitwa kampani icyo arashatse gusobanura ni iki bihita binumvikana. Kampani yatwawe n'amarangamutima, Arteta agendana n'iki n'umukino kuko Rigana arakoze cyane atinze kuri remplacement za Mikel Arteta zifite icyo zivuze mu buryo umukino wagendaga. Niba mwabibonye uwitwa Noni Madueke kwinjira kwe mu kibuga hari icyo byari bivuze. Buriya Noni Madueke mu kintu cya Tekon akiri no muri Chelsea gutwara baro nta muntu wabimurushaga mu gihugu cy'Ubwongereza. Bivuze iki? Umukinnyi nk'uwo hari icyo Arteta yamushakagamo. Bukayo ni umukinnyi mwiza pe, ariko burya Bukayo akenera umuntu umwunganira mu buryo bakinana. Uzabere Bukayo bakeneye ko amwegera Timbere bagakinana amayinde ndetse na Declan bakubaka akantu k'agatriangle, ariko siko ameze witwa Noni Madueke. Noni Madueke ni wa mukinnyi wahereza umupira akawukontrola agasprintinga yinjira ariyizera, umudefenseur ariyizera ubwe. Arteta arakeneye icyo kintu kuko kuri iyo possession tuvuga ya Bayern wabonaga iri kubadomina. None Arteta avuga ati nkeneye nanjye babakinnyi bafata inshingano bitwara bo ubwabo. Ikindi kintu kuzana uwitwa Gabriel Martinelli. Arteta avuga ati uko negereje ikipe ya Bayern ngo insangi wanjye ikine none ngenze gucungira ku ma contre attaque, mfite Beresheze mwiza mu guterura baro mu gukinisha kwa nima contre attaque, nkagira Martinelli mwiza mu kumenya uburyo ahagarara turi gukinira ku cyo kintu cya contre attaque. Yarabikoze batsinda ikipe ya Tottenham, yarabikoze kuri Chelsea abantu barabyibuka kambakambisha abantu, yarabikoze amaze kubikora no kuri match ya Bilbao muri buka igitego nk'iki uwitwa Martinelli yatsinze. Bivuga ngo Arteta yarazi icyo akeneye kugira ngo abashe guhangana na Bayern. Yari yakoze block nziza ariko avuga ati mu buryo bwo gukora igitego nanjye ndaza kumenya uburyo ibintu byanjye byaranje. Kuzana Karafiori yari amaze kubona ko uyu mwana Lewis Skelly
Renat Keri ndetse na Michael Rize bari kumuhuriraho. Murabyibuka cross ya Michael Rize amwera iminnye kabiri, Renat Keri yari amaze kumuhindukiza kabiri nabwo azana Karafiori. Karafiori ni nk'umusazi ni kwamufata. We niwe mukinnyi uvuga ngo igihe mbonye umwanya wo kugenda ndagenda ntago nizigama, ariko nacyagiye nkeneye kudefanda ndadefanda. Namwayibonye ikipe ya Bayern yamaze kubona ko Lewis Skelly atazamuka rura ruhande, batangiye kuryoherwa na Josip Stanisic akina yegereye muri mediane, ariko Karafiori bamuhaye umupira ahita abona inzira, ahita agenda adatekereje kabiri, ahita hindura cross ivamo igitego. Ivuga ngo Arteta atangiye kumenya noneho ngo ikipe yanjye paraporo ya adversaire runaka ndayihagarikana. Ikindi kintu cyabanje gutungura abantu, ibaze gukuramo Bukayo. Niba mwabonye ku maso ya Bukayo avamo ntabwo yabyishimiye, wabonye ko yabanje no kwezita ninde Mabrasar, ahise yibagirwa nyine acanganye ikigo, ese nijyeho kuvamo kuri iyi minota 75, ariko igitekerezo cyari kirimo 68 cyari kirimo kivuga ngo ntabwo ari kuma ibyo nkeneye kuri Bayern iri kutudomina mu buryo bwa possession, ariko mu gihe ndi bukine counter attack nize abakinnyi banje babiri, uwitwa Noni Madueke mwiza mu gutwara baro, mwiza mu gusprintinga Martinelli. Ibi bintu nsanzwe bimukoresha, mfite match 5 nka Arteta mu mutwe yandangirije match kuri iyo counter attack, mfite neza n'umupasa witwa Eberechi Eze ko ajya gukora remplacement. Abantu batangiye no kwesta Eze ntari buvemo, akaba ari bwazana uwitwa Martinelli, ariko nashimira uwitwa Mikel Arteta ko icyo kintu, kuko na company muri iyo interview yahise atwereka ko yarushijwe, yatwaye n'amarangamutima. Mikel Arteta agendana n'imikino neza cyane. Bayern nayo yari ifite ibibazo byayo birimo kuba yaravuniye, ifite akarita y'umutuku ya Luis Diaz Marulanda, wabonaga nyine nabo nta solution nyinshi cyane bafite kuri bench, byabagoye cyane. Yego company yanabateza umunsi, yavuze ati Nepo ni wayibonye, yavuze ati uko biri kose imbere ni ikipe nziza dushaka kuzaba. None bwati muransinze, ariko mu kwa mbere ndarekipera Musiala, hanyuma ndarekipera umuntu yitwa Diaz imbere, tuzakina undi mupira mwiza. Kuko abanaga hari n'ikindi kintu kuri iki kinavuga kamwe, ariko umuntu umwe yarakano ari wakomoje ngo Harry Kane impamvu baramucecekesheje no agasobanura. Harry Kane urakoze, hari ikintu kimwe agarutse kuri Musiala, reka tukigarukeho. Buriya kimwe mu bintu ari kumisinga impamvu agaruka ku muntu nka Musiala witwa company, murebe neza cyane Bayern ifite ikibazo gikomeye cyo kutagira umuntu uyobora umukino wabo. Bakuyemo Leon Goretzka, baravuga ati reka tuzane umwana nka Alexander Pavlovic, ni muto afite taye nk'iyo ya Leon Goretzka, arasprintinga nawe n'umukinnyi wihutisha baro, twigeze imbere Joshua Kimmich abe yaduha za service z'umukinnyi wakinisha abakinnyi b'imbere, atubere uwani mu mukino. Ariko n'ubundi iyo wahuye na mediane nziza Arsenal ikudomina nayo ishobora gukorana ko block nziza, ukenera umuntu ushobora noneho kuba yakwaniye mu mukino mu kudebloka situation. Mwabonye ko Ken abo Brige yo kuza gukinira muri mediane, ko abantu baranabyibaza kuki Ken ari kugaruka cyane. Ubushize Rigani niwe yegeze kuyivuga bamukinisha 10, bavuga ngo ni goti strike, abantu batangaye ni gute ashobora gutanga service za nimero 10 akaba umukinnyi wari mu mukino wa Bayern.